Danes se pogovarjamo z legendo, danes se pogovarjamo z kraljem zabave, danes se pogovarjamo z Jasminom Stavrosom, ki je na sceni že leht. Jasmin, pozdravljen. Lep pozdrav tebi i svim gledateljima. Lahko se pogovarjamo po slovensko, ne? V bistvu razumeš slovensko, razumeš tudi različne dialekte. Da. Razumeo sam dosta u Sloveniji već skoro 30 godina, tako da malo manje od 30 godina, ali razumijem dosta, ali slabo pričam. Najbolj ste razumeli, torej Jasmin Stavros je že več kot 30 let prisoten v Sloveniji, razume vse, malce se slabše govori, zaradi tega bom jaz prevedla, da bodo vsi razumeli, o čem dejansko govoriva. Moram pokazati tvoj novi izdelek, si eden izmed redkih izvajalcev, ki še vedno skrbijo za lepe zgoščenke, ta je čisto nova in ko je išla, je že na njej bilo nanizanih veliko hitov. Pa mislim da je ovo od 89. godine moj najbolji CD, zove se Ljubomorni ljudi. U Hrvatskoj su ga proglasili kao great hit, kao da su najveći hitovi na njemu. To je CD koji je nastajao 2 godine, tako zadnje 2 godine do danas smo napravili nove pjesme, smo skupljali pjesme, tako da ih ima, mislim, 13 ili 14, čega moram malo bolje pogledati. Ne znam, tako 14. I pjesme su sve onako po mjeri i sad momentalno smo snimili spot za novu pjesmu koja se zove Stari lav. Vrlo interesantna jedna nova pjesma koja ima oko ljubavnu tematiku, može biti i autobiografska i ne mora, ali uglavnom je vrlo dobra pjesma, nastavlja se. Sve krenulo recimo od Opale, Opala je jednostavno krenula, od nje je krenulo u nekom drugom smjeru, ali sve su pjesme u biti, ima nas još, kao Pijane budale, pa opet Mlad, pa Fučkamice, pa sve se tu pjesme nalaze na tom CD-u, tako zadnje 2 godine, tako da smo baš mogu kazati da je to kao great hit, kao najbolji hitovi. Zadnje 2 godine što sam radio, u stvari to je po meni najbolji album u zadnje 23 godine. Torej, po Stavrovskem mnenju najboljši njegov album od leta 98 oziroma v zadnjem času, v zadnjih 2 letih so se zbirali komadi, ki so išli na albumu in na Hrvaškem velja to že za The Greatest Hits album, se pravi album največjih hitov, kar je zanimivo za izvajalca, ki izda zadnji album, da ga razglasijo za The Greatest Hits, ne tistega izpred 30 let. Najnovejša in najbolj aktualna pesem je Stari lav oziroma Stari lev, ki ima ljubezensko avtobiografsko tematiko, bi lahko temu rekli. Za Starega leva oziroma za Stari lav je snimljen tudi videospot oziroma posnet videospot. Da, napravili smo novi spot u kojem ja samo pjevam, a izabrali smo neke glumce da odglume priču između starijeg muškarca i mlađe ženske, da ja nisam htio baš biti akter u glumi, ali vrlo su dobri kadrovi, dobra scena, mislim da je dobra dizajner ovaj koji mi je radio djelo, da mi je napravio dosta dobro djelo i da se uklopilo sve skupa svježe. Interesantno je i dobro je to što recimo što sve pjesme, rijetko sa nekog albuma možeš pjevati sve pjesme, tako da sa ovog albuma recimo stvarno, evo, imam tu sreću da mogu pjevati sve pjesme na koncertima i da ljudi znaju, da traže, evo sad je Stari lav momentalno džiru, još uvijek je aktualno, Ljubomorni ljudi, još uvijek su aktualne sve one stare pjesme, ali su već ljudi počeli reagirati na Starog lava, tako da, a za ovo ljeto još imam jednu novu pjesmu koja će se zvati, isto se nalaze na tom novom CD-u, radit ćemo je, ponovo ćemo raditi remix nekakav za ljeto. Ona se zove Volim tu zemlju na jugu, to čuvamo za ljeto, tako da mislim da će, šta znam, ovaj CD će trajati dugo. Pjesma ti na usnama, tebi je sve zabava, a ja stari lav, teško ranjen sav, u ljubav još vjerujem, sve će shvatiti, jednom patiti, ko ja kada sam bio njen.
imaš ti još vremena i nisam lice ja tvoga sretnog buđenja. Torej, govorila sva o Starem levu, oziroma v komadu Stari lav, za katerega je bil posnet video spot, v katerem je tak simpatičen par, ljubezensko zgodbo med starejšim moškim in mlajšo žensko. Drugače pa seveda na zgoščenki veliko hitov, ki so že popularni in jih ljudje pojejo na koncertih, od ljubomornih ljudi, fučkam in tako dalje, in zanimivo je, da so tudi novi komadi zelo prijemljajo. Je čisto novi singl, v bistvu to bo šele poleti, Volim tu zemljo na jugu. In evo, to smo že zdaj izdala, v bistvu dva hita za naprej, ki dejansko bosta. Gremo se malo vrniti nazaj. Recimo komad Opala, ki je zdaj že veliki hit, ki ga najdemo tudi na tej zgoščenki, ima že preko 1 milijon ogledov na YouTubu. Se pravi, da očitno lahko izvajalci tudi z novimi hiti dosežejo blazno velike rejtinge na YouTubu, kar je tak zanimiv podatek. Pa Opala je recimo pjesma koja je jednostavno, s kojom sam ja dobio možda čak i jednu drugu publiku, mlađu publiku. Recimo moj unuk koji ima 3,5 godine najviše voli tu pjesmu Opala, tako da Opala, to je u slengu kao opala, znači u Dalmaciji se kaže opala kad nešto padne. Ili opala, kao ono, opala, kao nešto se dogodilo, zbilo se nešto, ili palo je nešto, ili se nešto dogodilo. Ali moram kazati to da ja imam već sad pripremljenih 5 novih pjesama, osim ovih pjesama koje su sad tu na albumu. Neke me je radio Neno Ničević i Rajko Dujmić, to već ima spremljeno. I imam jedan duet sa jednom ženskom, to će biti isto onako veliko iznenađenje. Očekujem da će to biti, pa onako, što bi mi rekli u slengu, atomska bomba. Vrlo interesantan duet i autor je isto Dule Bačić koji radi i Opala i Ljubomorni ljudi, tako da nadam se da će biti, samo čekam sad da pjesma bude gotova. Imam jedan jedini problem, ali to je slatki problem, kad čovjek ima jako dosta dobrih pjesama pa onda ne zna kad će s kojom pjesmom izaći vani. A to je slatki problem. Najveći problem kad nemaš pjesmu. Kad imaš hita, tako je. A kad imaš puno pjesama onda razmišljaš kad bi koju pjesmu, tako da se s mojim menadžerom razgovaram cijelo vrijeme da bi paralelno sa Volim tu zemlju na jugu izašao sa tim duetom, a za jesen bi možda izašao sa jednom pjesmom koja već onako dosta liči na Umoran, samo u novoj verziji, recimo u 21. stoljeću Umoran, koji je napisao isto Rajko Dujmić, tako da imam puno dobrih pjesama, tako da što se tiče programa i repertoara mogu mirno spavati, samo da me zdravlje poslužuje. Dobra noć, da mijenjam život svoj, sutra ću žaliti, a sada slaviti. Svijet mi se okrenuo, na dobro ništa ne sluti mine. I sve su žene oko mene, a ja sam tako više znam ne ide. Ti zbogom Torej, začela sva z komadom Opala, s katerim je Staki dobil čisto novo, svežo publiko in tudi njegov vnuk ima zdaj 3,5 leta najbolj reagira na to pesem. Drugače pa Staki ima tak sladek problem s tem, da ima preveč komadov in se ne more odločiti, katerega bi dal naslednjega na radijske postaje. Poleg tega, da ste že slišali, kateri singli izidejo, je že 5 pesmi v nastajanju, že skoraj pripravljenih, ki sta jih delala Neno Ničević in pa Rajko Dujmić. Pripravlja se tudi ena atomska bomba, en zanimiv duet z žensko izvajalko in seveda še ne moremo vedeti, kateri to bo, ker pač Staki tega ne izda. To bo še eno tako lepo presenečenje. Usporedno s tem pa bo najbolj še išel novi singl, o katerem sva že midva govorila, se pravi Ljubim zemljo, pač tisto tam na jugu nekje dol. Ampak ti ljubiš še eno zemljo, to je Dalmacija, to je tvoja zemlja, tja se vedno rad vračaš. Pa dobro, ja volim Dalmaciju. Volim Dalmaciju zato što sam rođen u Dalmaciji, ali nisam toliko baš tipični pravi Dalmatinac. Ja volim recimo
volim si jako puno skijat, smučat. Evo ja recimo sad, kad god imam slobodno vrijeme, ja idem na smučanje, tako da, godišnje se smučam sigurno jedno 50 dana, to je za Dalmatinca previše. Ja nisam onaj tipični Dalmatinac koji, ja sam baš tipični Dalmatinac, ja se ne kupam, ne volim se kupat, ne volim biti na suncu, ne volim plivat, volim samo loviti ribu. Znači to je, ja sam baš pravi tipični Dalmatinac. A recimo, netipični Dalmatinac sam taj koji se volim baš skijati. Baš uživam u skijanju. Zahvaljujući Muriju, Sandi Murovcu Muriju, koji me je stvarno onako dosta ispilio i stesao me i dosta me naučio kod smučanja, tako da sad kad sam bio nedavno u Italiji, bilo je puno učitelja Italijana i nekih Slovenaca, svi su rekli wow, kao super, super se skijaš i tako da stvarno uživam u svemu tome i mislim da mi to daje dosta snage i u slobodno vrijeme živim zdravim životom i preko tjedna ako ne skijam onda idem šećem, bavim se sportom, ne pijem nikakvi alkohol, zdravo se hranim, tako da eto živim onako tipično onako zdravo. Znači, u jednom segmentu dalmatinski, a u jednom segmentu nisam dalmatinac. Torej, tak je tipično atipični Dalmatinec. Dalmatinec pač ljubi Dalmacijo, seveda, ker je rojen tam, večino časa si zdaj v Zagrebu, ampak se vračaš na Korčulo, drugače pa se ne mara sončiti, ne mara se kopati, potem je tipičen Dalmatinec in atipičen potem, da se rad smuča in 50 dni na leto dejansko preživi na snegu, večino časa skupaj s Sandijem Murovcem Murjem, s katerim se smučata, drugače Sandi tudi v ekipi UPS in v Team2 Maze, se pravi Tine Maze. In zdaj, ko sta bila v Italiji, so rekli za Stake, da pa res super smuča, kar se vidi, če te slučajno srečamo na snežnih strminah. In pogovarjali so se o tem, da živi zelo zdravo, da takrat, ko ne smuča, hodi na sprehod, tudi hodiš isto v teretanu, tako, se pravi, hodi na fitness, živi zdravo, je zdravo, ne pije alkohola, kolo vozi. Vozim biciklu, onda da šetam u hrib, idem u šumu, planinarim, momentalno živim na selu. Tako da živim, makar sam se iz Zagreba, više nisam u centru grada, ne živiš u centru grada. Tamo još uvijek ima stan, ali sad živim na selu i super mi je, ima jedan totalno odvojen život, miran život i rijetko palim laptop, kompjutere i malo gledam televiziju, dosta čitam. Kad sam doma, onda imam totalno drugi ritual. Asketsko življenje. Da, kad nisam doma, kad imam slobodno, onda sam na skijama. Evo sad u autu imam 4-5 pari skije. Torej, v avtu je 4 do 5 parov smuči, drugače Zagreba se je preselil na vas, kjer pač hodi v hribe, planinari, hodi v gozd, doma ne vžge velikokrat laptopa, zelo gleda malo televizije. Jaz sem zato ga malo hecam, da je to nek način asketskega življenja. Drugače pa rekel si, da obožuješ na Korčuli, ko si, staneš zjutraj, greš lovit. Greš na čoln in greš loviti ribe. Kaj pomeni ta čas zate, ko si sam loviš zjutraj, 5 zjutraj? Ne, jaz se dignem v 3. Ja, dobro, preden priješ do morja, preden dejansko začneš loviti ura, recimo 5. Ja sam prije imao jedan veliki brod, pa sam to prodao, pa sad ima jedan manji brod koji je taman idealan za loviti ribe, za mene što treba. Ja se dignem ujutro oko 3 sata, znači po noći, pola 4 sam već na barci. Do 4 sam već lagano se naštiman, ima GPS, sve po mraku. I to je jedan poseban feeling, i onda tu jedan specijalan odmor, čekam ribu, točno znam koja će riba doći, u koji sat treba koja riba, kad dolazi koja riba. Ja sam već na ribanju pa neki 50 ili 3-4 godine već ribarim. Otac mi je pokojni bio profesor, bio ribar, majka isto ribar, svi su bili ribari. Dan danas
u familiji su, dio familije prodaje ribu u Splitu na peškariji. Interesantno je ekskluzivno to da je moj pokojni nono bio onaj iz one serije Velom isto, to sigurno znam u Sloveniji, onaj Brijač, što je glumio Boris Dvornik, to je bio u stvari moj pokojni nono, jel? Da, tako da, ono, baš familija bila, odgajali su me da budem ribar i ono, da volim ribu i to, ali najbolji je trenutak ono kad si sam, kad si u miru, kad si u tišini, onda kad nema opterećenja, kad nema telefona, kad samo ti imaš razgovor sa tom ribom i kad čuješ ono more kako šušte oko tebe, to je stvarno, to je jedan poseban feeling, to čovjek mora doživjeti, to ja ne mogu ispričati, to jednostavno te mami, to je ko droga neka, ono, kad čuješ ono kako more zapljuskuje u barku i ti sad doli čuješ tu ribu koja ti dolazi, s kojom se ti nadmećeš, da li ćeš izvući ili nećeš i to je poseban feeling i onda kad je uloviš, onda si sam sretan. Dođi fjaka vino i dobra spiza, prvaci smo Lige šampiona, bijeli 4-0 Barcelona, ajde, svi u leru, žive fino. Torej, če še niste doživeli ribarjenja, morate sigurno z Stavrosom na barko. Če boste ostali seveda ob 3:30 zjutraj, ob 4 že bi napakirali na čolnu in šli na morje. Vsak pravi, da točno ve, v katerem času pride katera riba, ker lovi že 53-54 let, oče bil ribar, mama, govorila so o pokojnem detku, ki je bil slaven, ribič televizijski, ko ste slišali Brivec. Drugače pa to je nek poseben, res poseben feeling, posebno doživetje, kot neka regeneracija, lahko tako rečemo. Da. Kot tisti, recimo, ki se potapljate, neka podobna stvar, ne? S tem, da se ne igrate z ribami, ko ste na čolnu, ampak jih samo gledate in opazujete. Drugače pa aktiven si na koncertih, treba povedati, pravijo ti kralj zabav, z razlogom, vedno imaš polno ljudi, polno publiko, vsi pojejo tvoje hite, od mlajše do starejše publike, imaš eden redkih izvajalcev, ki ima res širok spekter publike, se pravi, tvoja publika ni 40-50, ampak rečemo tam od 15 do 80 let, res širok spekter. Da, veliki dijapazon publike. Zato što imam sreću da imam takve pjesme, imam pjesme da recimo mogu napraviti baš klasičan koncert, tako da imam da ću pjevati dosta i balada. A kad ne radi klasičan koncert, onda obično su to ili diskoteke ili zabave, ali onda složen repertoar, tako da se uvijek ono, da je stalno, da je ritam, da je atmosfera stalno diže, da je žurka. Ja samo mogu kazati za sebe, već kad se predstavljam, da se ja s glazbom bavim već godinama i da to već ljudi znaju, da sam prije svirao bubnjeve, da sam završio klavir, da sam svirao kontrabas, da sam završio solo pjevanje, da sam završio školu u Americi kao bubnjar, da sam bio studijski bubnjar i da ima jedno ogromno iskustvo i da sam ja jednostavno osmislio Jasmina kako treba raditi. Jasmin Stavros. U stvari Jasmin Stavros to je projekt da bude drugačiji od ostalih. I svi oni koji pokušavaju biti slični Jasminu Stavrosu, nikad neće biti kao Jasmin Stavros. Znaš zašto? Ne zato što sam ja najbolji, zato što sam drugačiji. Zato što kod mene sve se dešava u trenutku, jer kreativnost se dešava tog trenutka na bini. Na bini se meni dešava koja pjesma ide, koja ne ide, koliko traje, koliko ne traje. U tome je snaga moja i u tome je čar Jasmina Stavrosa, koji ima drugačiji pristup u glazbi nego što imaju svi ostali. Sad neko može voliti ovog pjevača ili ovog pjevača, ali ja se u svakom slučaju razlikujem od ostalih.
a najbitnije je da si drugačiji od ostalih. To je res. Jaz ga vedno hecam, da je kralj zabav, ker je resno in to je zaradi tega, ker ima drugačen pristop v glasbi, ima široko publiko, ker ima tako širok repertoar od diskotek do balad. Drugače pa vsi veste, da je Jasmin eden izmed najbolj zaželenih bobnarjev bivše Jugoslavije in da poleg bobnov igra tudi kontrabas, klavir, solo petje zaključil, v glavnem zaradi tega se skupaj, ko to združimo v celoto, je en tak res drugačen pristop k glasbi. Vedno, ko vprašam band, kaj bojo igrali na koncertu, s katerim komadom začnete, band reče, nimamo pojma, vprašaj šefa, kar pomeni, da so totalni improvizatorji na koncertu in to vi začnete igrati in potem, tako kot si rekel, ne vejo nikoli, kdaj bo naslednji komad, ste kot nek band v obliki DJ band, ker se vedno prilagajaš publiki, torej kar publika zahteva v tistem trenutku in ti daš in točno zaradi tega so koncerti vedno polni, vedno zaželeni. Obično se dogodi to, recimo, naprimer, da mi kad smo na večeri, mi nikad ne slažemo repertoar. Drugi pjevači, vidim, imaju raspored, imaju listu i to. Mi nikad nemamo repertoar. Mi otprilike pričamo šta bi mogli svirati. Kad sviraš u Dalmaciji, imaš jedan program. Kad sviraš u Istri, kad pričamo sad o Hrvatskoj, sviraš drugačiji program. Kad sviraš u Sloveniji, na Štajerskoj imaš jedan program, na Dolenskoj drugi program, kad si u Ljubljani, u Gorenskoj, opet drugačije pjesme. Recimo, ne prolazi svugdje i svaka pjesma. Recimo, Fučka mi se je možda hit u jednom gradu, u drugom gradu nije hit. Ne znam, Emo Rajko je recimo ultra mega hit u Splitu, ali nije recimo šta ja znam u nekom drugom gradu. Tako da jedino su to detalji o kojima treba razmišljati. Aha, gdje se sad nalazimo, aha, u Splitu smo ili u Dalmaciji ili u Sloveniji smo, u kojem dijelu Slovenije, aha, koju bi pjesmu mogli staviti u repertoar. A problem je u tome što ih ima toliko puno da je moram da neke jednostavno izbaciti. Pjesme koje su prekrasne, koje su odlične, koje su super, jer kad bi ja već i ovako moj program je predugačak. Svi već govore kako previše pjevam, kako pjevam puno više nego svi ostali, kako pravim probleme kolegama na koncertima, a još kad bi otpjevao sve te pjesme koje bi trebao pjevati, kad mi ljudi kažu zašto nisi opjevao još ovo i ovo, ja bih rekao pa to bi trebalo 5-6 sati i to. Tako da mi je rekord bio za Novu godinu u komadu 5,5 sati. I ove noći ja ću zaspati tu, u praznom krevetu, sa tobom u srcu. I opet priče kruže da nisam sam, ljutiš se na mene znam, a nema razloga. Ni na kraj pameti, mi da te barem nije, a varaju te svi priče loše za mene. I niko kao ja nije... Za novo leto so slišali 5,5 ur in ponovadi prosijo Jasmina, naj gre dol iz odra. Problem je pri vsem tem strašno širokem repertoarju, narediti selekcijo komadov, ki jih nastopaš in seveda v vsakem mestu pač pali, po domače povedano, nekaj drugega. Edino to je tisto, na kar je treba paziti, drugače pa, kot sem rekla, vedno Jasmin s svojim bendom zelo spontani in nikoli repertoar ni napisan kot pri njegovih kolegih glasbenikih in to je tisto, kar je najbolj pomembno. Jasmin, že mogoče tvoja nora leta v glasbi. Včasih je to bilo, v Jugoslaviji so bile velike razsežnosti, mi si to sploh ne moremo predstavljati. Recimo slovenski glasbenik si ne more predstavljati, kakšno kariero ste vi delali včasih v nekdanji Jugoslaviji, koliko plošč se je prodalo, kakšen način življenja ste imeli. Ti si se recimo en dan spomnil, ste sedeli za mizo s prijatelji, z bendom, pa ste se odločili, danes gremo v London. In ste šli v London in ste žurali, govorimo pač, koliko ste si lahko kot res mega zvezdniki takrat privoščili, da ste res živeli pravi rock'n'roll. Mogoče kakšni detalji iz tega tvojega rock'n'roll življenja izpred nekaj let? Da, iz mog rock'n'roll življenja, recimo šta, jaz sam 71. godine bio u Rusiji. Tad sam imao malo, nekih 17 godina, bio sam s jednim bendom, Delfini su se zvali, bio sam 6 mjeseci na turneji, imao sam strašno puno novaca. Oni su sve pare, od tih para su kupovali stanove, aute, ja sam sve to potrošio na putovanja, na zezanje. Onda sam počeo svirati sa grupom More.
Mi smo bili zelo, šta bi rekli Slovenci, jako popularni u cijeloj Jugoslaviji i svirali smo svugdje i imali smo jako puno novaca i zarađivali smo, tako da bi kad bi došli na kavu negdje u kafić, onda bi rekli kao šta ćemo danas? Pa ajmo u London kao, pa mogli bi, ajmo 2-3 dana u London. Mislim, to je bio jedan drugačiji feeling, ne znam, živjeli smo slobodno, baš smo živjeli rock and roll. Nismo niko imali obaveze, nismo bili oženjeni, nismo imali familije, nismo imali ništa. Imali smo sve što smo htjeli, jednostavno bio takav period do rata. Onda kad je počeo rat, onda se sve to promijenilo. Ja znam dok se ja svirao bumlje, ja sam strašno puno novaca zarađivao od bumlja, jer sam svirao na procentima. Ja nisam spao, recimo, u Zagrebu u stanu, nego sam živio u Interkontinentalu u Zagrebu. To su bile cifre nenormalne, mislim. Ja sve u biti, što sam stekao, najviše sam stekao u to doba življenja, to doba vrijeme. Mislim, dobro, kasnije kad počeo raditi, kad sam postao pjevao, sve to bilo drugačije. Ali tad su bile cifre nenormalne, tamo si mogao ne znam, za 4-5 minuta sviranja jedne pjesme, recimo u Đuli, kupiti sutra dan stan od 80 kvadrata. Torej za 4-5 minut bobnanja, takrat recimo za Đuli, mega hit Danijela Popoviča, si bi lahko kupil stanovanje 80 kvadratov. V takih cenah, v takih razsežnosti govorimo, kako se je včasih živelo, kakšna velika količina denarja se je zaslužila. Govorila so o tem, da leta 1971 je šel v Rusijo za delfini, tako, in takrat so bile res take nenormalne cifre, potem zaklapo morje, ki je bila blazno popularna, so živeli res rock'n'roll življenje, bili so slavni, imeli so denar, lahko so si privoščili, kar so si želeli. In ko so šli recimo v lokal na kavo, da so se pogovarjali, kam bodo šli potem na pico, so rekli, kam bi pošli, ok, gremo v London za 2-3 dni, so šli malo zapravljati denar, kupovati obleke, in to so tiste razsežnosti, o katerih danes pač ne moremo več govoriti, oziroma po vojni se je pač stanje spremenilo. Te situacije najbrž več nikoli ne bo. Te situacije še nema, jer tad je bilo drugo neko vrijeme, sad je kriza, ne samo u cijeloj Evropi je kriza, tad nije bilo krize, tad su svi dobro živjeli, svi. Ali ja sam bio komodan, hranio sam se po restoranima, mislim stvarno smo živjeli, pa evo, Bože oprosti, bili smo malo bahati, možda ali lako je to kad nemaš nikakve obaveze. Mi nismo jednostavno te pare čuvali, mi smo kupovali, trošili, uživali smo, živjeli smo život dok smo mogli, dok smo bili mladi. Kad su došli familija, obaveza, žena, djeca, onda se klik u glavi okreni, onda smo polako, onda sve išlo iz početka, onda više nije bilo ludovanja, nije bilo putovanja, onda se razmišljalo šta ćemo sutra, djeca, žena, familija, obitelj. Ali dok smo bili sami, dok sam bio momak, ja sam sve svoje pare potrošio. Ja kad sam se vratio iz turneje iz Rusije, moji su kupili prijatelji Alfa Romeo plus stanove. Ja sam sve svoje pare potrošio na garderobu, na življenje, na večere, na putovanje, u Rim, u London, sve. Na kraju mi je ostalo para samo za jednog polovnog fiću. Namesto da bi se vsem tistim bajnim denarjem kupil Alfa Romeo in stanovanje, ne vem kaj še vse, je ves denar dal v potovanja za London, za Rim, tako dalje, za bajne večerje in oglavne, vse, kar je zaslužil dejansko je zapravo in na koncu, da pravi, sam je bilo še za enega takega malega fičota, rabljenega, tako rekoč. To, da je bil prevozno sredstvo in v teh časih pač ne moremo več govoriti, zdaj je kriza in se pač drugače živi. Jasmin, mogoče še za konec, kakšna skrivnost, ki jo še nisi izdal nikomur do zdaj, pa bi jo lahko zdaj midva izdala gledalcem? Pa ne znam, evo mogu samo reći da prije sam spomenuo da živim dosta drugačije od svojih kolega, da živim dosta mirno, da sam dosta, ja bih rekao da dosta pokušavam živjeti šta više u vjeri, da mi je obitelj na prvom mjestu,
da život gledam drugačijim očima, nije mi je materijalno na prvom mjestu, znači nisu mi dinari ili pare, euri, mi nisu na prvom mjestu. Na prvom mjestu mi je ono, obitelj, ljudi i želim jednostavno, pošto eto tako živim i idem i u crkvu dosta i molim se i dosta čitam literature, takve i duhovne i sveto pismo. Jednostavno želim imati otvoreno srce za sve ljude na ovom svijetu i jednostavno želim voliti ljude i kad recimo, kad me neko mrzi, kad me neko nešto ružno govori, ja mu oprostim, ja se pomolim za njega i ne znam, ako s tekim ne pričam, ja sam taj prvi koji ću doći pa ću ga pozdraviti. Jednostavno želim imati otvoreno srce za sve ljude jer mislim da je to najvažnije ljubav, da jednostavno da je ljubav u stvari otvara sve putove u životu, jer ljubav jedino može dati snagu za život. Jer sve ostalo, jer ljubav se ne može kupiti sa nijednim novcem na ovom svijetu. I isto tako recimo zdravlje, na primjer, se ne može kupiti sa nijednim novcem na svijetu. Čovjek kad je bolestan ima samo jednu želju, to je da je zdrav. Da, tako da puno mojih kolega recimo rade ovaj posao zbog materijalnog. Ja ga stvarno radim zato što to volim. I znači onda uz to, zato što ga volim, želim ga raditi što kvalitetnije i ne želim raditi puno koncerata da bi stekao materijalno, nego jednostavno da to odradim dobro, da to ima puno emocije, da ima snage i da ja budem ispunjen i da budem zadovoljan kad dođem doma. Jer ljubav je stvari ta prema poslu i prema ljudima i prema životu. To je ono što mislim, to je ono što me vodi u životu. Mislim da je to vrlo, vrlo bitno. Če bi vsej 10% populacije tako živelo, kot je Jasmin zdaj razložil, bi bilo življenje na tem planetu veliko lepše, torej da bi bili odprti za vse ljudi, da bi srce imeli na pravem mestu, da nam materialne stvari ne bi bile pomembne, ampak da bi bila družina na prvem mestu, ljubezen, vera, torej mirnost, sami sabo, ponižnost, tako. In to bi bilo pač, zaradi tega tudi je pomembno, da koncerte, ki jih delajo, naredi kvalitetno in manjše število takrat pač zaveš ljudi in ne zaradi materialnih stvari, temveč zaradi tega, da je zato, ker pač mora tako biti in dati ljudem takrat tisto, kar se pač ljudje zaslužijo. In še enkrat pač smo povedali, da ljubezen je tista, ki je pomembna, zaradi katere svet dejansko gre okrog, če lahko tako rečem. Zaradi katere so svet vrti. Hvala, Jasmin, veliko sreče še naprej, koncertov bo ogromno, vidimo se še na mnogih. Prav tako ni več ostalo veliko hitov, ki bi lahko postali hiti iz te zgoščenke, čeprav jih je 14, ker so skoraj vsi do zadnjega že hit, tako da bo treba narediti novo zgoščenko, čeprav je ta šele šla. Še enkrat lepo hvala in se vidimo. Hvala in pozdrav, da ste gledali.